Siti, mana Bos Siti? Juragan merapat monggo juragan. Asik. Ini DP ya Pak. Diriska, iki jarine Bos Yudi bengi malah nanti kira ketok iki. Bos siapa Pak No? Yudi. Ya. Panggilan buat Bos Yudi. Heeh. Bos Kencong. Bablas manis aneh kono kali kawan-kawan cek artian talaleke bablas ke loro asmoro manis. Permintaan siapa Pak? Bude. Aku nganti. Ayo.
Listiani, Purwanti, Suci. Pak No, salam-salam dulu buat yang lagi nonton live streaming di rumah. Iya. Ada Pak Min Bakso, Oh, Sukowati iya. beserta Ibu. Lagunya apa, Dek? Lagunya bebas apa aja mau, nek bapak sama ibu. Terus Bu Narti, Bu Siti Aminah, ibuku sayang, juragannya tahu, mantap. Terus apa mana mau? Saka sorot tekne bambu yen rasela sajroning batinmu raluput pangraitaku ana tresno sajroning batinku masih yo. Aku harus salim karo Bu Haji Sukamti sih ah. Arab salim. Heeh. Oke. Nyage. Anda sopan kali Iya, ya. Bu Haji Sukamti salim. Nggak usah dikasih Bu. Aku harus salim karo Pak Bu Haji Pak Haji sih. Apakah aku? Dek Tejo ikut ora? Ora. Bu Haji Sukamti salim. Kali ini aku nggak ikut. Ayo Rene Dek. Kamu belum. Kita joget bareng Mas Guntur. Saka sorot Hey, hey, hey. prabu yen rasela sajroning batinku raluput pangraitaku ana tresno Rene Tejo sajroning batinku Matur nuwun, masuk. Mangga Haji.
Suling. Ya semuanya joget monggo. Terima kasih buat vendor-vendor semuanya. Sukses selalu, berkah barokah. Sampai ketemu nanti. Ayo al artis lagu closing sayang. Lagu closing ayo sayang.
Satu